Lo mhlaba lona ugcwele inzondo nomndeni wethu nawo unomona Nkosi Jesu mane usisise lo mhlaba lona ugcwele inzondo nomndeni wethu nawo unomona Nkosi Jesu mane usisise unomona bona unomona nomndeni unomona Nkosi Jesu mane usisise Nkosi Jesu mane usisise Ngumhlaba lona bangcono kabi labalala emadlizeni bangakawuboni lapha sincenga impilo sibuye sincenga nebantu titha letinkulu kithi sekwaba bemndeni ingani yethu imindeni mihle emehlweni abantu kithi yahasha ingumkhokha licobo lawo maphupho lebesinawo ngempilo avela shabalala emehlweni ethu kuwethu emehlo kusathi inyembede lingayawusuleka nini nanini lalela ngumhlaba lo thina sesiphushela kudiphakamise empilweni ngoba bemndeni bahlulekile kusiphakamisa kodwa basimisele emadvala elisize etinhlitiyweni tethu kwethu ukukhandla ngiko lokusibekela sikhona namhla siba nesemphumelo siyasikhanyisa dinyembede isicime siphinde sisilayide ingani sibhekene nempi lefaka bengade ekhathi bangadi ukuthi thina lamaphupho sitawafeza ngenkani tithi letintfo matendeka ingqondo ithi bangcono kabi labajikwa bonini emthoyi bamahlwili kunegujelwa umgozi bemndeni uphila ngekudikhandla nawo phela lo mhlaba uyahlaba thina singilaba labangcwatshwa baphila nalempilo siyiphila ingaphileki ematinyo siwaveta abawavete ngaletingavumi tinhlitiyo ingani tinhlitiyo timnyama tigadi ibodle tabolisa likusasa lami yami injabulo yadliwe ekhaya lapho ngiphuma khona kulobo buhlungu lenkubo sengibathe mhlaba musukuhlaba kani umhlaba sewuhlabe latela phukele ekhathi enhlitiyweni nami sekokhela sibane selisisi Nkosi makwenteka lenzebe elisizi ngicela mane uyinathe nami mhlawumbe kuthula ngakutfola ngoba nyalo ngibhabhe Steven selisisi kani wena Nkosi bewuthini mawuthi liqiniso liyamkhulula umuntu ngoba thina selisivonsele elibishini kungilama lesibatshele emaqiniso ekuphila siphila nabo ngeligama bona ngekwaba saphile empilweni tabo ingani liqiniso lisende saba ngilabathanza ukukhuluma kulaba ngalifuni empeleni singahlala njani singalikhuluma ngoba kukhuluma sadayelwa kona ngumhlaba lo lalela thina kusasithusi ngakhulunyiswa bangephandle ingani nencenye yemndeni ayisikhulumisi thina kwabita suke lesatayelwa khona kuze kujabulele satala nabo nakhona nabo bajabuliswa kufele ekhathi kuze bathole kuthula labanye babajabula nemndeni yabo yethu imindeni yakhe emabhilidi enzondo ingani bangephandle sifuna babone lithando kithi kanzi kithi kunenzondo lesephethuka ngisho imphethu buthakathi sibukhombe ngephandle kani cha lobukhulu butha nebuthakathi phehlwa dangekhathi emndenini tinhlitiyo umndeni sengumndeni nje lalela ngumhlaba lo ngabe siyawuphumela kanjani ngoba sekukhanyile ukuthi inhlala kahle ayikhanyi kulomndeni neliqinisa lakhe kodwa liyabhidlita libhidlita lo mndeni noma umncane kangaka lo mncane lokuliqiniso kokhela lomkhulu umlilo tinhlitiyo setahlati vutha umlilo wenzondo ingani inzondo seyamila yabuye yatalana kambe titukula titawutalelwa kule nzondo yekufa noma titawukufa kule nzondo lesiyakhile mangjalo ayikoli lo mndeni awungayi titukulwaneni awuphele khona la
lalela, ngumhlaba lo. unomona